Pozdrav ljudi, dobrodošli na prvi video na kanalu Top Sve. U današnjem videu pričat ćemo o mojoj najdražoj seriji, tačnije 25 činjenica o seriji Alf. Pa da krenemo. Glas Alfa, Paul Fusco, također rodovao lutkom Alfa. Većinu vremena kad je Alf trebao biti prikazan u punom obliku. Glumac Miha Mezesovs, koji je visok 2 metra i 9 cm. Zavukao bi se u kostim. Znači mi ga nosio. Finale Alfa stvorena je kao klipačnja kako bi nadreklo netove da se show vrati na ovu sezonu. Prva nije uspjela, emisija je doista otkazana prije nego što je uspjela riješiti državu. Iako je hrpa labavih krajeva bila vezana za 7 godina kasnije izlaskom TV filma Projekat Alf. Film Projekat Alf često su odbijali Alfa, oni to nisu smatrali filmom dobrim. A jedan od razloga zašto su ljudi mrzili ovaj film je bio taj razlog zašto što se niko od originalnih glumaca iz serije nije vratio u film. Emisija je bila veliki hit u Njemačkoj, znak za svjetski grad njemačkog grada Alf ukraden je to tlonki put da je grad na kraju skrbio hrpu njih, kako bi uvige imao prvi ruci na i vrh. Jeste li kad primijetili kako Alf izgleda nekad drugačije nego u drugim epizodama? To je zato što su bile dvije vrste Alfa na snimanju. Prva kad bi Alf trebao biti prikazan u gornjem obliku, a druga kad bi se trebao prikazati cijeli Alf. Beba Erik došao u seriju kada je Annie Shaden, koja je glumila gospođu Tanner u seriji, bila zatrudnela. Alf je uvijek megao svoj karijerni put i pisao osvrte za Zapuncu. Zapunca se zvala jednom svijetu kojim se trebala nadati. Alf je od Pole imao dvije sestre, Pola i Punu. Puna sestra Augie pomenula se u crtiću, a Pol sestra Danja pomela se na kartama. Alf je krajem 80-ih dobio ovidni set kartika za tijelo. Cijelu seriju koju je izdao Tops, nekoliko karata bile su parodijske sportske karte koje su parodizirale Alfov omiljeni sport, Bully Basketball. Alf je bila prva televizijska emisija predstavljena u Dolby Surround zvuku. Alf ima 8 želudaca, pa nije ni čudo da toliko jede. Alfov rođendan je 28. oktobra 1756. Alfov matični planet Melmak imao je zeleno nebo i plavu travu, ali sunce je bilo ljubičasto. Postao predsjed sagrađen na platformi koja je bila 4 metra iznad tla, tako da je Paul Fusco mogao marionetu Alfa bilo gdje na pozornici. Fusco je korišten iz zatvornih vrata, da bi marioneta Alfa bila uokolo ponekad i trebalo sam scene. Alf set oblikao ekipi od napetosti i neluba. Tehnički zahtjev programa posebno su se nosili na javnom mjestu, kojeg su mnogi ljudi mrzili igrati na živu lutku. Često se koristila marioneta za probu kako bi se češće pomnožila smjer emisije. Zbog toga Alf, koji je popio pivu u prvoj epizodi, nije bila dobra priklana za djecu. Na prve sezone Alf nije pio više piva. Animirana serija Alf osvojila je kao predznak emisije Live. Pozitivski da je serija imala popularnost postavljena na Melmaku prije nego što je Alf išao na zemlju. Marvel Comics je objavio seriju Alf stripova, a kasnije u 80-ima. 20. Paul Fusco navodno radi na potpuno novom akcijskom igranju temeljeno na CGI Live u serijalu. Sony Picture Animation sada je vlasnik prava. Alf se pojavio u brojnim popularnim televizijskim emisijama. Skočio je dalje Matlock, Cvijet i Hollywoodski tragovi među ostalima. 1988. Burger King vodio Alf promociju koja je uključivala darivanje Alfa lutki i kartonskih ploča. Sam je Alf pjevao na pločama s pjesmama poput Melmac Rock, I Take Me Alf to the Belgium. Svaka epizoda Alfa naslonjena je na pjesku ili na neku dodiru, ali svaki naslov ima veze sa akultnim sadržajem emisije. Serija imala 99 epizoda, uključujući 3 jednosatne posebne ponude. Te su epizode podijeljene na 2 dijela, zbog toga Alf imao 102 epizode. Melmac se nadio 6 parseka pored super class Hajdera Century, barem dok nije raznijela nuklearna bomba. To je bilo to od ovog videa ekipo, jasno. Da su živjeli, opalite like i subscribe za drugog videa, pozdrav!